la ko ba shu kharabelesa Mutsho washu zori wani warfara shu musir ko dolibana na mapira begino ra ko rishirabelesa ngeno katesha ngola shumbula zikudibona toba zikona pedi songo dine amanda pedi shabesa petongo ngeno vunun la first state vunun la shu la Gauteng braza shu zikona ziba zo dine amanda ngautoralo chitwa ko rishabelesa zine bakotibzo zone brazil let's go vela panda ni mapira begena ko bonara hushtoba shikona mvula peto pamana ngeno ka vunun la shu la KwaZulu-Natal vunun la shu la Eastern Cape rokobana zori brazil zo dine amanda kumane pala shika ka 80% zotamba pedi zori ndi mvula zine zotoba zishikona ngabuhari rishitwa po rishabelesa zungapo zine bakotibzo zone ngamanda rishikudiba ngeno ka vundu la shu la Eastern Cape kobana zori bakotibzo dobona mvula hane pala za madumbu zotamba pedi na ngobupo havundu la shu la KwaZulu-Natal hudokwa me pedi rishitwa po rishabelesa petungane pala ka vundu la shu la Western Cape bakotibzo kona zio za miro yadakane pala zikhola belula rishitwa po rishabelesa po zine bakotibzo zone ka vundu la Gauteng ndi zori mbraza shida zishikona peto pamba now Johannesburg 24 degrees zotamba high temperatures dobazi passing out raro sezumbraza shida bazi shikona rishitwa po rishabelesa ka vundu la shu la Limpopo rikona zodo pisa pala Mesina pezi ni Mutsho ka wodo ditambura zichina peto pamba naho hapisa pala Tendonga 31 degrees ratwa po rishabelesa ka vundu la Mpumalanga Mutsho no kubona rakawo wambarelwa ngamvula peto pamba naho Emele 24 degrees rishabelesa Mbombela 26 degrees sezumbraza shu dobazi shikona ngautoro rishitwa po rishabelesa ka vundu la KwaZulu-Natal nahone kubona mbraza shida zishikona pezi ni Mutsho ka wodo kofisa shabelesa Ladysmith ka 32 degrees rampezi nangene Port Shepstone temperatures kubona zidobazi bukati ngautoro sezumbraza shida kubona zidobazi shi kona nepala ka vundu la shu la KwaZulu-Natal rishitwa po rishabelesa ka vundu la shu nepala la Eastern Cape zineba kotibzo zono dopisa pala Kraddock nga 34 degrees pala rishabelesa pala Malitswa 26 degrees zotamba pedi zori high anepala nambura za shuna za dazi shikona one temperatures dobazi bukati ngautoro Western Cape zineba kotibzo zone ndi Mutsho do kopisa bukuma Lionsburg yashikana nepala ka 36 degrees zotamba zo kopisa bukuma nepala ka vundu la shu la Western Cape Cape Hagal has 24 degrees temperatures kubona zipasi na kona zio za miro yadaka bakotibzo zori zitabazi hone hanepala vundu la shu la Northern Cape nono kubona dopisa bukuma 34 hanepala Uppington zotamba pedi zona umbura za kuita zishina pano napala udoboshi kopisa Free State hone na ono kubona mbraza shito dipela peto pamba naho na temperatures kudibona na zitabazi pasa Sobek 25 degrees Welcome 28 degrees rashitwa po rishabelesa nepala ka vundu la shu la Northwest zineba kotibzo zone ndizori kudibona isodoboshi korosha peto ngoma hikinga nepala nambura za shina za dazi shikuna hone rishabelesa na peto ngoma pala Switzerland 30 degrees rampizo na udoboshi kopisa ubakane mukororo wa matsira ndiro matekwa na abudi